Bamasaba mwesi mwenayo ise kama sinabananga Dorcas Kimono ngende umuhana umumasaba ukhwama ibutilu ikali imanafa shalelo khwakanile khukhutandikhe khukhwikhebusa tsisambo tsefe nga bamasaba khwatsile khwalolela khwambasa khwabona khuri ife nga bamasaba bindu bikali nabi sikhwibilile silula khukana lwefeta nole khoba kimisono mikali ketsile ibindu byakhurawo bili khukholekha abandu bayukhile nabi ni lulimi lwefe lumasaba lwongene lwayukhile neluyukha lulye khulekhuba khwatsile khwitubasa ni babandu bakali betsinimi tsaburawa baganda baswahili abakanha tsinimi tsaburawa batsa beramo ilo mundu la oba tsibili tsakoshasa lulimi lwefe nga lumasaba ali nga khurambisa YouTube channel yino ere khulomba ndu utse subscribing umina khuhandu khona subscription wa subscribinga unekata khumukhosi kwefe kuno kwekhuba khukobosa webindu byefe nga bamasaba simanza fe bamasaba bekhwamanyihana era khusimanyihana khulwe tsisambo tsefe namwe kiminiongo kyefe nga imbalu wakhakenda wakhabotohelela unanyola abandu abandi bakheba nesilinga efe khukheba ta unanyola abandu abandi bakhina karoli nesilinga ngewefe ta era tsisambo ngetso khukana khwilosile khuba ninatso abana befe besa khusala bano babetsa bekumukamba banyola umusambo kwefe kwembalu kusiliwo ebindu ebindi abakhwamanyihana lwe tsimbiha tsingano ni kiminayi ni babana bashalelo benga abamanyile kiminayi aringe ngana khukhwira musire wongesho ngana khurambisa ikhabino ikhwakanise umusale wase isibalanga Richard wayo abarekesa tsike radio butebo nambasa mumanya ngana khumurambisa imukhongelese akhobola ke khobundu bukehe buri ngarambisa YouTube channel yefe ino ihabe murera tsaka akhobola kho tsimbiha tsesamanyile tsingano kiminayi ahaba ni abandu abandi hatsendera mutwela ndio mbolambola nenga sitsililwa khukhebusana ni khukobosa utsambo tsefe nga bamasaba ikhulombo harota kenda ninase nasimire nabi khubona ngenze akhukanikha isi bamasaba kama sinenga ndule nenganyana basinga kanile bulaita manya omwene khubona iwe nani ya ise papa ndio khali katame wayo maina yewandio ali Richard Liberties asali hebu yaka ibunesene ibukobero bali babakhalya inyama embisi banesene niyo imanyikhana shalero mu district iyena Misindwe na isi nasalihira abe bali Bugisu district ali khwakerawo Bugisu district tsena bakityoha Mbale district nga bali kityohile Mbale district bakerawo bakikhalamo khwaba ni Sironko fekhulanga khuli Soro ne bano bali Sironko ali khwerawo tsitsindi khwatse khutsikhalamo nga luno manafa khunyoya betu basa ibududa ni manafa ili hoselero ni Namisindwe ali yaba manafa ilimo tsi district tsitaru imanafa inyene bududa khutuba khoni Namisindwe ali seyo ni yesinamira ali wetsa kuburekelesa khu program tsaburawa khubutebo nekukana khumanya kamakesi kakosi khukhola khulina khubona khukharambisa ngefe bamasaba khukafuna khuli khumundu ndi ya khuli ni khuwenzelesa ali nafwe khwamanyisa khuba bandu bisi khufunile ngano umanyile bamasaba kasa umundu akhulira ali womasaba bona khangu khwatse ali mulembe lwekhuba iyo ilinga nandikirangire ndi identity khumanyikana khwefe era umanambo akali mu Uganda subala wola mukarano nga basili khukanikha khulyewe feta nesi khabimbindi ifwe nga bamasaba nga watsile khuwenzelesa sutsya khutuya bakhubolera khwetsa umwakha sina kumwene ta
bakhubolela bali khukhwama simanza amanza ne simanza amanza esyo serakikha lina ta simbekitsa ta lwekhuba ndi abebulekeli khalekho sibuliyo ta isi batsa khurona asi ali abekhuyikina bakuka ni babandu babamenyilewo khale banyalisa khukhubolela nonafwe khwatsyanga khubolela babandi ali ngefwe khuramba mumakhuwa ulubirisila khumakhuwa bandu bakhurekesa bamanya nate nasho syakhabanga sila nerukanile iliyo isi wabona akhabanga ngani khusoma bakhulome bali kanikha sino bolera okundi mutse khola khu bandu barano nga syayukhile kale ninafwe khukanikha tsimbolele tsino iliyo unyala wambolera isi naloba khukanikha nga uyo nakanikhile ta lukani nalosilamo lukani nebirira bilala kale isyo nisyo sisi khuli ninasyo siyangafu nenga nga khusoma nikhutsile khwola mu bandu batsyanga basoma khulyo nga profesa wangusa abekhalekho baloma bali umundu usomile nabi samanya lumasaba ta nenga niye ali mutwela khu bandu abamanyile lumasaba akhabanga asoma wola isi olile alinga ni babandi abasomile batse bola isi bolile alino khwatuya nga watsile khuwenza nibyo bisutuya bitwela bisi khubonelakho ali kale nisyo sisyenesyo ne khuloma khuli oba lina naline isi khwetsila khwola khumanyikhana khumenya ambi ni lukingi masaba namwe Elgon mundu sanyala khukhubolela lina abwene ta alinga khulakashalelo YouTube channel yefe yekhumanyisa bamasaba zisambo zifinga bamasaba ngana umbole ku bindu byese kumanyilekho nga tsingano tsimbaha oba tsimbiha neni kiminayi khulakihena sinashalelo tokhubolakho sinashalelo shalelo abenga nekhulakiheni khu biso khakanikhekho nga nibitsa sinyoelelala bamasaba identity yefe kasa mundu aloma ali kimono hangu lisina lili identity bali bwayo bali katami bali nano nyala khumanya bali na ndudu namwe na ndutu fwe khunyala khumanya waenesa umundu amira era kamasina niko kakhumanyisa kila obona oli siba sikhulu nabi khubona nga khutiyukha babana befwe kamasina kakamanyikhane khutsya khurera kamasina kakandi busa ngeliyo babatsya bamutiyukha khulwe sisindu isibelo lukanile sisitsa bulayi ta kale ise kasokanikha mundu amanya ali ise namira andu nabulebe nandutu amira musifo nabulebe nenandudu amira musifo nabulebe ni bibindu byesambo nga yeno kale identity sielakho kimisambwa kyefwe kumusambwa kwefwe okufurisa bukhulu imbalu isi babana besani nga ama mu businde atya khwikela omusani ali ni khubiramo bamukheba ali kumusambo oku kwamanyikhana nabi khufurisa kyositsana ali mumisambo emo kilimo kikindi bikali nga nikhwatsinga nikhusonzola ali silakho tsisambo mumasaba ebirisa aryena ni binano bisi alondelela ali khulolelele byakhulya bilyo sina bisu masaba alima bisu masaba alya kane khulolelele nga tsinyenyi khwamanya khuli kamaleya kamanyikhana nabi nako kakhumanyisa nabi nga wayilile embalu syekhabili utya khulolelela kamaleya ali nga khwamile khwisyo khutse khulolele burangilisi khwabatsaka ni nabo khwama khuwulila namwe eshelele esi khuli ano khubona bali umukuka byabatsakawo isyo nasyo kane khusiyike lwekhuba khalekho bali abatsakawo bagasha yabawo bakuka bakhulu bebikuka netsi khwabatsaka nomukuka nga shalero nisilita sino syetsilewo lwekhuba nga nibabone bali kamanambo kakandi kali khurera barangilisi ate nisindi khubona bali gavumenti ibesamo lukosi bali nomurangilisi nenga ukhwama emukongo eyo akhabanga bali abandi abakorana balome bali ukhwama khale ta ali na umuingo wa nyoyo
saba omurangirisi uwe bamasaba ta nerwekhuba constitution ya 1962 yaba iye bisinza buli bwe bisinza ali abe silinga NRM niyetsa RC niyetsa abe siya batsakauta alinga niyetsa ali buli yandu barawo RC ni nafwe yabwenawo isi umuyinga arebwerawo khuba nga arangirira linambo lye bamasaba kale iliyo nabona abandi bakhandisana yali khwabatsaka isho syabasindi khwabakhwoleresa constitution yekumwiko kwesikano sitwera bitondo syenda kasesaba na kibiri era ebyo nga nibyatsya ali nasyo syatsira era omufumu ngoma nga niye uwaba bali umuyinga nenga sabatsaka umurangirisi isi babandu abene berobolerawo nga nubona mumanambo akandi ta kale ebyo byosi tsana khukhatsinga khukubalaisa byakhulya khubone khulya binano khulima binano burangirisi nasikanikhilekho khukhebusana nga nolomile khukhebusanira muminayi mungano ni mubindi bibikhali bitweta nga ni tsindikha nga nikhutsye nikhwika khulekera abe fe bamasaba balekera bati aye balomba ukhekhala khuyika ta ukhekhala khuyika bati sino sinyala khukholekha nenga abe bamanye bali nga wekhale khuyika of course kumuliro kulimo unyala khukhola oli wakwa mumuliro bali ukhakendele mukongo ta mayi wanyala khufuba sinana nenga silisi tutala lwekhuba khukendele mukongo unyala wetuya khusindu wekhupa asi wakwa khusindu syakhukhola bubi kale ebyo byo byekhulekera era abe khulekera okho khulayi khufurisakho akhaba niyali wanyala nabi umukeni wefe weshalelo atotsa khuba umukeni wefe khukendelela lala lukendo luno paka khubona khuli khukhebusana ebindu byefe nga bamasaba wakhubolele bikali wakhusubise bikali nambasa ali mwamanye kamakhulu ke programu ino era mwamanye kamakhulu ka YouTube channel ino alingana khufukirisana nga watsile khu YouTube channel nga ino inombo wandikhe syesu ufuniremo mwesi babola bali comments uwandikhe ha comment urebe oba usime khulakhuba sibili byangu ta balebe hade kumulimo ng'okulisa mwene okwikanisile nesikuli mwangu ta ali andikha unsisemo kamani oba ukhebusi uranokanikhile ori oba nobeyele oba no silayi nabulayi khukendela atwela khuli omanye nandi shesi khakhola era situfu khasiyeta era khulombo kharurawo ta ramakhu chano yefe yino khubone khuri khukendela atwela khuyikila atwela khukhebusanila atwela mube balayi kamasina narameddo kasikimono nga ndi khurubira khu chano yino ya YouTube khuba kanisana mu khubatabusakho byesi namanya bikehe nenga niyetesa nabi Richard Bwayo khubona ndi arira bikali fwesi khumanye khukendela atwela mwanyala